дуруд бинандаҳои азизу арҷуманд, алоқамандони ҳамешагии футбол, ин нашри навбатии барномаи 90 дақиқа аст ки ҳамин ҳоло мустақиман манзури шумо мегарданд. Ман Бобохол Мурозода ва чун ҳамеша дар меҳмонии барномаи мо коршиноси футбол Субҳон Хоҷамов қарор доранд. Хушомадед ба барномаи 90 дақиқа ва хотиррасон мекунем ки бозиҳои даври 25-уми чемпионати мамлакат байни дастаҳои Лигаи Олӣ бо 5 бозӣ ба анҷом расид ва албатта Истиқлол даҳумин чемпионии худро дар мусобиқаи қаҳрамонии Лигаи Олии кишвар ба даст овард. Файзкан дар як бозии бисёр ҳам муҳим имтиёз ба даст овард ва онҷо тавонист 80% мавқеи худро барои боқӣ мондан дар Лигаи Олӣ мустаҳкам нигоҳ дорад. Клуби марказии варзиш Артиш бошад, дар майдони худ имтиёзи тиллоиро аз даст дод. Истаравшан дар як бозии бисёр ҳам муҳим тавонист пирӯзӣ ба даст оварад ва акнун тақдири дастае ки барои зинаи сеюм мубориза мебарад дар ду даври оянда маълум хоҳад шуд. Ва албатта бозии дастаҳои Истаравшан ва клуби марказии варзиш Артиш ки пагоҳ сурат мегирад, бисёр чизҳоро возеҳ хоҳад кард. хуб, биёд мутаваҷҷеҳ мешавем ба натиҷаи бозиҳо, дӯстони азизу арҷуманд, ва чӣ тавре ки болотар ишора кардем. Файзкан бо ҳисоби 1-0 бо голи задаи Абдухалил Боронов пирӯзӣ ба даст овард. Эсхата бошад дар майдони худ бо ҳисоби 1-2 ба бохт рӯбарӯ шуд. Клуби марказии варзиш Артиш бозиро бо Хатлон мусовӣ анҷом дод 0-0. Хуҷанд бо ҳисоби 3-1 Равшанро шикаст дод ва Истиқлол дар бозии муҳими худ ба дарвозаи Душанбе аутсайдери чемпионат 8 голи беҷавоб зад. хуб, биёд сараввал шарҳу тавзеҳро маҳз аз дидори дастаҳои Файзкан ва Кӯктош оғоз мекунем. хуб, дар умум Пеле як иқтибос ҳам дорад ки мегӯяд футболбозон набояд ҳеҷ гоҳ муҳаббати худро ба бозӣ фаромӯш кунанд ва мегӯяд ки бисёр одамон клуберо дӯст медоранд ки ба онҳо бештар пул медиҳад, вале пулҳои калон футболро ҳамин ҳоло хароб мекунад. гуфта метавонем ки маҳз муҳаббати зиёди футболбозони дастаи Файзкан боис шуд ки онҳо мавқеи худро то як андоза дар Лигаи Олӣ мустаҳкам нигоҳ доранд. чун мо медонем ки Файзкан қариб 4-5 моҳ музди маош намегирад. яъне муҳаббати онҳо ба бозӣ, муҳаббати онҳо ба клуб боис шуд ки онҳо нисбат ба Душанбеву Кӯктош натиҷаи хубтар нишон диҳанд. мумкин ки ҳам хелал ки бошад, лекин аз маълумотҳое ки мо дорем барое ки Файзкан дар бозиҳои охирон маблағ пайдо кардааст ва бачаҳо гуфта истода буданд ки агар мо бозиро ғалаба кунем ва ба мо сумҳои ки ваъда карданд пардохт мекунанд. ман фикр дорам ки дар ин ҷо на фақат шароити молиявӣ, балки дар ин ҷо яъне рақобат байни ду тим ки боқӣ монданд дар Лигаи Олӣ ва соли оянда дар Лигаи Олӣ барои фикр кардан барои бачаҳои оянда бозӣ карданашон ҳам дар ин ҷо роли худро бозӣ кард ва беҳад як бозии душвор, як бозии душвор гӯем, ҳар ду тим мехост ғалабаро ба даст орад ва эҳтиёткор бозӣ кардан на он қадар бозӣ хуб гӯема мешавад, барое ки мо дар ин бозӣ як футболи хубро дида натавонистем. муҳим натиҷа аст албатта. бале, барое ки тамоми ҳамун кӯшишҳоро онҳо ба ҳамин равона карданд ки яъне натиҷаро ба даст оранд ва Файзкан тавонист ки натиҷае ки дилхоҳ ба худ писанд омад натиҷаро ба даст овард. хуб, ба назари шумо ҳамин натиҷаҳои бади дастаи Кӯктошро дар чӣ мебинед дар мавсими имсола? Масалан, чанд муддат даста дар зинаҳои болои ҷадвал қарор дошт, аммо имсол бубинед вазъ бисёр муташаннидтар шуд ва махсусан муқобили дастаи Файзкан онҳо натавонистанд ҳадяқал як имтиёз ба даст оранд. дар ҳақиқат як бори дига агар мо аз аввали мавсим нигоҳ кунем, аз аввали мавсим чанд мураббӣ дар дастаи Кӯктош иваз шуд. ин ҳам як таъсири манфӣ, яъне таъсири калони худро манфиро мерасонад, таъсири манфӣ мерасонад, барое ки ҳар як мураббӣ вақте ба даста ворид мешавад, ӯ ба фикри ақидаи худ ворид мешавад ки ба футболе ки кадом мураббӣ ки кадом футболро мехоҳад пеш барад, ба ӯ яъне то омӯхта мешаванд, яъне ба ӯ забон меёбанд ё ки ягон вай бозиро ба пеш мебаранд, ба ӯ вақт лозим аст ва дар вақти чемпионат рафта истодааст, ин корро анҷом додан хеле душвор аст. ба ҳамин хотир ман фикр дорам ки дар ин ҷо камбудии Кӯктош дар ҳамин аст ки онҳо мураббиро зуд иваз карданд ва дар даста ҳам яъне пас аз қисми якуми чемпионат даста ҳам яъне тағйироти куллӣ
дар даста тағйироти куллӣ ба вуҷуд омад. Барои ин ки 3-4 бозингари бо ба даста даъват карданд, инҳо ҳам ба даста яъне кӯмак расонда натавонистанд. Хуб, муваффақияти дастаи Фаизканро дар чӣ мебинед? Масалан, даста 2 сол пайи ҳам ҳоло барои наҷот ёфтан мубориза мебарад. خب بسیار متاسفم هستیم که وضع دسته چندان خوب نیست، ولی اگر با مثلا شرایط‌های چند سال پیش متوجه شویم بعضی دسته‌ها مثلا در مرحله دوم الکی تسلیم می‌شدند و خواهش دیگر بازی کردن نداشتند با سبب مالیوی، ولی این تیم حالا ببینید نوبت از اون که بازیگران مزد معاش نمیگیرند اراده نشون دادن تا آخر چمپیونات حالا تلاش کرده ایستادند. آنها با امید هستند. آنها با امید هستند که اگر در لیگ عالی موقع خود را نگاه دارند ممکن که همون قرضایی که با آنها قرضدار هستند یعنی پرداخت می شود و آنها با یک فکری با همین ممکن که یک موتیواسیون خوب هم که شد که اگر آنها موقع خود را نگاه دارند ممکن که قطعیشان پورا حسابی میکنند و من علت این رو در این میبینم که دسته فایزکند میدان خود ندارد. یعنی همه بازیاش چی بازی که در خانه میکنند چی بازی سفری همش سفر به حساب میرود. همه بازی سفری به حساب میرود. برای اینکه فایزکند دسته ناحیه وسیع است. از خاطری که میدان ناحیه وسیع با طلبات جوابگو نیست به همین خاطر آنها تو در دوشنبه قبول میکنند، تو در کلوب قبول میکنند، تو در شهر حصار قبول میکنند. به همین خاطر نه مخلص دارن نه میدان خود دارن. ما فکر دارم اگر فایزکند موقع خود را در لیگ عالی سال آینده نگاه دارد در همین سمت کار کردن لازم است و یک میدان رو یعنی با خود اجاره میگیرن یا اینکه یگان میدان یگان شهر یا که ناحیه رو که با طلبات جوابگو باشد و در همونجا هم تمرین هم بازی خانگی را اگر گذارن با فکرم بهتر و خوبتر می شود. بله، خبرها هم هست که فایزکند برای سال آینده میدان ورزشگاه مرکزی ناحیه دنغره رو با اجاره میگیرد. ضمن صحبت با طاهیر مومینوف هم در وقت بازی کلوب مرکزی ورزش ارتش و همچنین تیم خطلون قید کرد که به احتمالیت زیاد همین گونه می شود و شاید دسته بهتر می شود در موسم آینده و تنها معجزه شاید برای کوکتوش کمک کند که آنها در صورت غلبه در 2 بازی و 1 باخت فایزکند می توانند تغییرات کنند. ولی به هر صورت من فکر می کنم فایزکند الکی موقع خود را استوار کرد چون که کوکتوش با روشن و استقلال در پیش بازی ها دارد. شاید برای که فوتبال است تا چمپیونات یعنی چمپیونات ادامه دارد و تا چمپیونات اگر تمام نشود ما خلاصه خود را برآورده نمیتوانیم. برای اینکه 2 بازی در پیش است این بازی رو نشان میدهد. خب دوستان عزیز، طاهیر مومینوف سرمربی دسته فایزکند بعد از انجام همین رقابت اندیشه خود را چنین بیان کرد. Во-первых, очень жаль, конечно, что второй год команда Файзканд борется за выживание. Команда хорошая, но немножко так получилось, что немножко мы в какой-то момент упустили и пришлось играть за выживание. Сегодня был полноценный состав, сегодня были замены и сегодня получился результат. Ну, за выживание вся борьба еще впереди, потому что Коктош нас преследует по пятам. И я думаю, что до последнего тура будет неясно, кто из команд покинет высшую лигу. خب دوستان ارجمند، فکر و اندیشه های طاهیر مومینوف رو هم فهمیدیم راجع به بازی حساس دسته فایزکند و کوکتوش که با حساب 1-0 به انجام رسید و اکنون میگذاریم به شرح و توضیح رقابت اسخط و استراوشان. اسخط در مرحله سوم چمپیونات عموما با خود مانند نیست، هرچند دسته در مرحله اول الکی خالهای لازمه را برای خود اختصاص داده بود، ولی اگر با جدول متوجه شویم البته باز برمیگردیم در فرجام برنامه راجع به وضع دسته اسخط، ولی به هر صورت دسته معلوم میشود که در نبودن چند بازیگر حالا اونقدر رقابت پذیر بوده نمیتواند و شاید استراوشان همون اشتیاق بیشتر دارد که پیروزی به دست آورد در یک بازی حساس. خب با همین موفقیت دسته استراوشان را شما با چی ربط میدهید؟ با مهارت انفرادی الهام براتوف یا بازی دسته جمعونه؟ فوتبال ما میدونیم که در میدان 11 نفر بازی میکنند و در هیئت ذخیروی باز بازیگران هم نشستند و همه این بازیگران سرجم در این بازی یعنی یک رول خود رو بازی میکنند و
дар ин ҷо ҳам маҳорати Илҳом Баротов, ҳам дастаи яъне дастаҷамона бозӣ кардани дастаи Истаравшан яъне ғолибиятро ба даст овард ва мубориза барои медалҳои биринҷӣ гӯем давом дорад ва беҳад як бозии ҷолибу диданӣ дар пеш аст. бале воқеан ҳам пагоҳ ҳам ин бозӣ дар варзишгоҳи марказии Истаравшан баргузор мешавад. фикр мекунам яке аз бозиҳои ҷолиб, чунки барои клуби марказии варзиш Артиш лозим аст дар назди ҳамон нидои зиёди мухлисони сершумори Истаравшан бояд қарор бигиранд ва фикр мекунам рақобат баробар аст ба як финал дар мавсими имсола, чунки ба эҳтимолияти зиёд рохати ҷоми конфедератсияи футболи осиёро барои яке аз ин дастаҳо таъмин мекунад. Ба назари шумо ҳамчун коршинос ҳамин ҳоло фақат яке аз вариантҳоро интихоб кунед: рафтани Истаравшан ба ҷоми конфедератсияи футболи осиё хубтар аст ё клуби марказии варзиш Артиш ва аз кадом ҷиҳат? акун рости гап масъалаи ин ба ин савол ҷавоб додан хеле душвор аст, барои ин ки ҳарду ин даста дар ҷоми конфедератсияи осиё бозӣ накарданд, таҷриба надоранд, таҷрибаи бозӣ карданро надоранд ва барои онҳо як таҷриба мешавад худ Истаравшан агар рохат гирад, худ дастаи клуби марказии варзиши Артиш. ба ҳамин хотир агар дар баромадҳои қаблӣ агар гӯш карда бошем, агар ба хотир орем, дастаи Истаравшан ба худ як мақсад гузошта буд ки дар имсол онҳо мехоҳанд ки ба ҷоми конфедератсияи осиё рохат гиранд. ин футбол аст, шояд ба мақсад расанд. Клуби марказии варзиши Артиш ҳам ҳамчун ният дорад, мақсад дорад ки онҳо ҳам низ мехоҳанд дар ҳамин рохат гиранд. хуб суол ҳамин аст ки бартарӣ ё худ афзалияти дастаи Истаравшан барои рохат гирифтанро дар чӣ мебинед? Агар онҳо рохат гиранд, чӣ афзалият доранд ва чӣ камбудӣ доранд? аввал бояд ҳамин чизро ба даст оранд, рохатро ба даст оранд. яке барои дастара рохат гирифтан ба онҳо, яъне ҳозир ба онҳо нисбат ба клуби марказии варзиши Артиш нисбатан осонтар аст, барои ин ки дар майдони худ қабул мекунад ва ҳама чиз аз худашон яъне вобастагӣ дорад. агар новобаста ки дастаи клуби марказии варзиши Артиш чӣ хел бозӣ мекунад, яъне дар бозии боқимонда агар онҳо ғалаба кунанд, ин рохатро ба даст меоранд. ва бартари Истаравшан дар чиз аст ки агар клуби марказии дастаи Истаравшан агар рохат гирад ба ҷоми конфедератсияи осиё, яъне як дастаи сермухлис аст ва сермухлис аст ва агар то ҳамун вақт майдони худро омода кунанд, ман фикр дорам ки дар он шаҳри Истаравшан як тӯй мешавад, як мавсим. агар амуд яъне чанд қадар ки ҳамин ҷоми конфедератсияи осиё давом медиҳад, ман фикр дорам ки дар онҷа як базм мешавад, як тӯй мешавад, барои ин ки иди футбол мешавад, барои ин ки дар онҷо мусобиқаи байналмилалӣ набуд. хуб суоли дигар ҳамин аст ки агар клуби марказии варзиш Артиш рохат гирад, бартариаш дар чист ва камбудиаш дар чист? ҳарду даста ҳам агар рохат гирад, ман фикр дорам ки дастаро омода кардан дар кор аст ва тағйирот ворид кардан дар кор аст. дар ин ҷо дар ҳаят ё ситоди мураббиён? дар ҳаят, яъне ба ин ҳаят дар ҷоми конфедератсияи осиё бозӣ кардан хеле душвор аст, барои ин ки дар он ҷо дастаҳои пурқувват ҳастанд. мо шоҳид будем ки дастаи Хуҷанд ҳам низ бозӣ кард ва дастаи Равшани Клуб ҳам бозӣ кард ва натиҷаро мо дидаем. ба ҳамин хотир ман фикр дорам ки агар кадом дастае ки рохат гирад, бояд пас аз анҷоми чемпионат ки рохатро ба даст гирифтанд, онҳо бояд тайёриро аз ҳамон рӯз бояд сар кунанд. хуб боз як чизи дигар аст ки бояд мухлисони Истаравшан, мухлисони клуби марказии варзиши Артиш чашминтизори он бошанд ки яке аз ин дастаҳо ба финали ҷоми Тоҷикистон наравад, ё Эсхата ё Равшан.
чунки дар сурати масалан яке аз ин дастаҳо ба финал рафтан ва муваффақ шудан, ҳарчанд эҳтимолиятҳо хеле ҳам зиёд аст, аммо футбол аст. Масалан зинаи сеюм наметавонад ба ҷоми конфедератсияи футболи осиё равад. Масалан онҷо дастаи дуюм меравад ва барандаи ҷом. дуруст. Барои ин ки як бори агар мо ниманиҳоии ҷоми Тоҷикистон агар назар кунем, бале, агар уҷа яъне ҳисоб чӣ хел буд? Мумкин ки бартарӣ дорад Хуҷанд Истиқлол, аммо ба ҳар сурат бартарӣ дар ин ҷо байни дастаи Эсхату Истиқлол як бозӣ яъне нофаҳмо мешавад, барои ин ки байни онҳо як туп фарқият дорад. бале барои ин ки 4-3 яъне инҷо афзалияти Эсхата дида мешавад. бале, барои ин ки дар майдони худ боз мекунанд, лекин агар як давр агар ба пеш нигоҳ кунем, Эсхата дар майдони худ бо ҳисоби 3-0 мағлуб шуд ва як бори такрор кардан дар кор аст ки бозии чемпионат аз бозии ҷом фарқ кунанда аст. дастаи Хуҷанд бартарӣ дорад, барои ин ки 4 тупи беҷавоб задааст ва дар сафар ман фикр дорам ки онҳо эҳтиёткор бозӣ мекунанд ва натиҷаи ба худ хос ба фикрам ба ҳамун натиҷаи дилхоз ба вай мешаванд, ноил мешаванд. бале. Хуб, ташаккури зиёд дӯстони азиз. Фикр мекунам дар мавриди он ки ин дастаҳо чӣ гуна боз метавонанд роҳхат гиранд, мавзӯъҳои алоҳида ҳам ҳаст. Мо бозии пагоҳро интизор мешавем ва ба эҳтимолияти зиёд ин бозӣ ҳам мустақиман тавассути шабакаҳои варзиши Тоҷикистон манзури бинандаҳо мешавад. ва ҳоло биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ба андешаи сармураббии дастаи Эсхата ва Истарафшан. пеш аз ҳама албатта мехостам ки кулли мухлисони дастаро бо ғалабаи хеле зарур ва албатта як ғалабаи мушкил буд. дар бораи табрик кунам тамоми мухлисони дастаро ва умуман гуфтаниам ки бозӣ хеле мушкил буд. албатта хол чи барои мо чи ба дастаи Эсхата хеле дар кор буд, лекин албатта мо имрӯз ниятҳомон барои медалҳои чемпионат аст ва дастае ки мехоҳад сазовори ҷоиза шавад, албатта чи дар сафар бошад чи дар хона бояд як бозии хуб пеш аз ҳама як натиҷаи хуб ишон диҳад. ман барои бозигарон ки имрӯз дар ин бозӣ кардан як бисёр миннатдорам бозишон беҳад, як бозигарон то охири дақиқаҳои бозӣ миннати хеле зиёд карданд ва умуман рахмат гуфтанем ба бозигарони худ. Ну что сказать, подходит конец чемпионата, и каждая команда решает свои задачи, поэтому сегодня была очень хорошая, обоюдно острая игра. Всем нужны были очки и команде Истарафшан, и команде Эсхата. Но, к сожалению, сегодня нам не повезло. Проиграли игру. Значит, поздравляю команду Истарафшан с заслуженной победой. خب بار دیگر تاکید میکنیم که بازی حساس در دور 26 میان استرافشان و کلوب مرکزی ورزش ارتش پگو صورت میگیرد. خب بیاید اکنون متوجه میشیم با بازی دیگر که برگزار شد در ورزشگاه پلی‌تکنیکومی شهر دوشنبه. اونجا کلوب مرکزی ورزش ارتش تیم خطلان رو قبول کرد. یک گزارش هم داریم، تماشا میکنیم و بعداً راجع به حساسیت این رقابت صحبت انجام میدیم. ҳар бозие ки барои тими артиш барпо мешавад баробар ба финал аст. афсарони вазорати мудофиа ин навбат баҳри гирифтани 3 имтиёз аз ҷавонони хатлон бозии даври 25-умро дар майдони худ барпо карданд. майдоне ки шояд футбол бозӣ кардан дар он махсусан бозиҳое дар сатҳи лигаи олӣ ҷавобгӯ набошад. аммо дар чунин ҳавову фазо ки майдон аслан бо алафҳои бегона буд, сатҳи майдон ҳамин тавр мешавад. шояд сабаби асосии хуб ба намоиш нагузоштани бозӣ аз ҳарду ҷониб ба ин гуна майдон тоб наовардани бозигарон буд. инро мураббиён ҳам баъди анҷоми ин рақобат баён доштанд. дар чунин бозӣ бо натиҷаи хуб сазовор шудан бисёр душвор аст ки сабаби аввалин ман дар ҳолати майдон мебинам. фасли тирамоҳ майдон ба бозие ки аз ҷиҳати тактика гӯем нишон тем ҷавобгӯ нест. агар хатун шоҳиди бозӣ будед, ҳамагӣ бозигарон 4-5 партоф ту байни якдигар мекарданд, ҳаракат ҳама вақт истифода мекарданд ки аз партофҳои дароз истифода баранд. хусусан дар хатти дифоъ назорат кардани то бисёр душвор буд.
футболи тезкор ва бо суръат ба назар мерасид, аммо на бо бозигузориҳои олӣ. афсарон то дақиқаи 15-уми рақобат чанд маротиба кӯшиш мекарданд, вале ба мақсад нарасиданд. ниҳоят меҳмонон бо даст додани фурсатҳо ба ҳамла гузаштанд ва беҳтарин шонси голзаниро ҳам фароҳам оварданд. дар қисми дуюми бозӣ ҳар ду тим фаъолона дар ҳуҷум ширкат варзиданд. амин субҳонӣ баъди 15 дақиқаи шурӯи бозӣ дар қисми дуюм якбора ба иваз кардани бозигарони хати ҳамла пардохт ва ин мавқеи майдонро пурқувват кардани буд. аммо чаро ба ин амал рӯй овард? сармураббии клуби марказии варзиш артиш чунин посух дод. ببینید ما این نیست که روی لحظه بخوایم تصمیم بگیریم. اینو ما در طول هفته کار میکنیم و همونطور که هفته‌های قبل هم گفتم هم تیم در میدان داریم هم تیم بیرون داریم. الان من ببخشید برعکس این گپ اصلا وقتی نفر فرستادم فرصت ها بیشتر شد. اونم زحمت خودشو کشید. فتح‌الله بازیکن بزرگی ارزنده است. ولی خب به ضعف بازیکن من تعویض نمی‌کنم. به خاطر تغییر روش، تغییر تاکتیک من تعویض می‌کنم. و حتی میتونستیم به گل‌ها برسیم ما. чанд фурсати муносиб ҳам барои голзанӣ ба миён омад. шодибек ғаффоров, элчибек рашидбеков, комрони мирзонажод беҳтарин фурсатҳоро ба самар нарасониданд. ҳамин тариқ бозӣ бидуни гол ба поён расид, вале талафоти хеле зиёд барои мизбонон буд. онҳо ду имтиёзи тиллоӣ аз даст доданд. бозии навбатӣ бо Истаравшан дар сафар, рақобате ки шояд даъвогари асосиро барои медалҳои биринҷӣ дар мавсими имсола ба мақсад расонад. این صحبت من بکنم شاید من مربی بهانه‌گیری نیستم، اما اینکه ما بیایم 5 بازی رو در 2 ماه انجام بدیم و 2 بازی رو در 3 روزی که رقابت بالاست، من نمیدونم این چه اصراری بود. مثلا امروز ما بازی میکنیم، سراوشن فرقی نمیکنه در سفر ولی در اونجا بازی کرد. این برمیگرده در خانه‌اش. ما بدون تمرین بدون استراحت دوباره این بازی رو باید بریم انجام بدیم. یه مقدار برنامه‌ریزی این تأثیر منفی گذاشت رو کار ما، ولی ما مشکلی نداریم. به هر حال تجربه این کار رو داریم و انشالله میریم، هیچ مشکلی هم نیست و بازیمون رو انجام میدیم. خب клуби марказии варзиш артиш имтиёз аз даст дод дар як бозие ки набояд онҳо ба чунин хатогӣ ё иштибоҳ роҳ медоданд, зеро дар баробари ин рақобат ҳам Истаравшан онҷо пешсаф буд ва дар дақиқаи охир голи Илҳом Баротов ин дастаро пешсаф кард. хуб ҳамин ду имтиёз аз даст додани тими артишро шумо дар чӣ мебинед? ин футбол аст ва хатлон дастаи хатлон дастаи хуб аст. бале бисёр хуб бозӣ кард. бале барои ин ки агар мо 2 давр пеш агар нигоҳ мекардем, онҳо барои ҷои сеюм мубориза бурда истода буданд. ҳоло шанси хуб ҳам доранд. ози барои ҷои сеюм хеле душвор аст, барои ин ки гӯем ки шанс минималӣ аст ва онҳо мавқеи худро ба фикри ман агар мумкин дар чорум мумкин дар панҷум мавқеи худро нигоҳ медоранд. ва хатлон яке аз тимҳое ки мо имрӯз ҳамин сол шоҳиди чанд бозии хуби хатлонро дидем ки дар ҳақиқат новобаста нигоҳ накарда ба тим ки дар тим асосан ҷавонон бозӣ мекунанд, мураббӣ сармураббӣ як бозии хуб мондааст ва пайваст кардааст ҳамин легионерое ки ҳастанд 2-3 нафар ва 2 нафари дигар калонсол, онҳоро яъне бо ҷавонон пайваст кард ва як бозии хуб нишон дода истодааст. ман фикр дорам ки ин ғалабаро дастаи клуби марказии варзиши артиш озод ба даст намеовард. онҳо шонси голзанӣ доштанд, лекин мутаассифона истифода бурда натавонистанд. дар лаҳзаҳои охирони бозӣ мо як борига наворо агар такрор тамошо кунем, дар ин ҷо дар ҳақиқат лаҳзаҳои голзанӣ хуб дошт, лекин истифода бурда натавонист. ва ман фикр дорам ки ҳозир дар бозии сафарӣ ки онҳо мераванд, як масъулияти калон ба зимма доранд, барои ин ки онҳо дар он ҷо ҳаққи бой додан надоранд. барои ин ки вақте ки онҳо дар он ҷо ба мағлубият дучор шавад, гӯям ки медалҳо аз даст рафт. ба ҳамин баробарам кунем хато намекунем. дар ҳолате ки агар онҳо бозиро ба бозӣ мағлуб нашаванд, дар бозӣ мағлуб нашаванд, ақлан агар ягон хол ситонанд, онҳо муборизаро дар охирон давр ҳал мекунанд. ба ҳамин хотир футбол як чизе ки гуфта намешавад ки бозӣ ба кадом ҳисоб анҷом меёбад. бале ба назари шумо ҳолати майдон ба ҳамин натиҷа таъсир расонид ё на?
мумкин расонда бошанд, барои ин ки дастаи ҳар ду даста дар майдони хуб бозӣ хуб нишон медиҳанд ва дар ин майдон як бозӣ гӯем ки ҷолиб нишон додан хеле душвор аст, барои ин ки онҳо ҳаракат мекарданд, лекин вақте ки идора кардани туп дар майдон хеле душвор аст, дар ин ҷо як бозӣ хуб нишон додан хеле душвор аст. ба ҳамин хотир ман фикр дорам ки майдон таъсири худро ҳам расонд ва як чизи дигар аст ки ҳар ду тим дар як ҳолат қарор доштанд, яъне ки дар як майдон бозӣ доштанд ва ин тирамоҳ ҳаст, ин фасли тирамоҳ ҳаст, майдон яъне зард мешавад, яъне фарсуда мешавад ёки вай мешавад, ба ин нигоҳ накарда яъне бозиро давом додан дар кор аст ва ҳама медонад ки ҳозир майдон яъне на он қадар хуб аст ва дар тактикаи бозӣ тағйирот ворид кардан дар кор аст. бозии дигари даври 25-уми чемпионати Тоҷикистон дар соҳили Сирдарё бо иштироки дастаҳои Хуҷанд ва Равшан барпо гашт. Футболбозони Хуҷанд бо ҳисоби 3-1 бар Равшан ғалаба ба даст оварданд ва ҳафтаи охир мо мебинем ки Равшан ҳам дар шимоли кишвар қарор дорад, чунки бо исхата бозӣ дошт бо иси Равшан ва инак бо дастаи Хуҷанд. Хуб, Равшан маълум аст ки нисбат ба он мавсимҳое ки қаблан дошт андаке заиф ҳам ҳаст, шояд нисбат ба марҳилаи аввали чемпионат. Хуб, бо ҳамин бозиаш ҳолати дастаи Равшанро чӣ гуна баҳо додан мумкин аст? Ҳарчанд дар мавриди Хуҷанд ҳам сухан кардан шояд он қадар бомаврид набошад, чунки даста аллакай мавқеи дуюмро барои худ ихтисос додааст. бале, барое ки дар чемпионат мавқео як хел мавқео муайян шуд, дастаи Истиқлол яъне ғолибиятро ба даст овард, дастаи Хуҷанд дар ҷои дуюм яъне мавқеи худро нигоҳ дошт. дар ин ҷо ҳар ду даста хостанд ки як бозии хуб, як бозии ҷолиб нишон диҳанд, барое ки дастаи Равшани клуб ҳам мавқеи худро дар лигаи олӣ нигоҳ дошт ва ин бозӣ як аз пеш аз бозии ҷом як бозӣ гӯем ки таҷрибавӣ буд, бале, барои ин ки пас аз давре ки меояд, даври 26 пас аз он ҷоби нима ниҳоӣ мешавад. Ба ҳамин хотир яке аз бозии таҷрибавӣ буд ва дастаи Хуҷанд бе ягон мушкилӣ ғолибиятро ба даст овард ва дар ин ҷо мо дар бозиро вақте ки тамошо мекардем, Равшани клуб ба онҳо ягон барои мубориза бар ягон ҷой нест, балки мавқеи худро нигоҳ доштанд ва на барои дар лигаи олӣ мавқеи худро нигоҳ доштанд ёки барои медалҳо мубориза бурдан, барои ягон чиз дигар нест. Онҳо танҳо хостанд ки як бозии хуб нишон диҳанд ва бар ҳамин қадар ман фикр дорам ки он қадар яъне рақобат набуд. хуб, ба ҳар сурат мо мутаваҷҷеҳ шудем ки дар ин бозӣ бозигароне ки чанде пештар дар ҳолати хуби варзишӣ қарор надоштанд, билохира ба ҳолати пешинаи худ баргаштанд. Аз ҷумла Далир Ёдгоров ки гол зад ва ҳамчунин Дилшод Бозоров ҳамлагари ин даста муваффақ шуд. Хуб, ҳоло андешаҳои сармураббиёни даставоро мешунавем ва баъдан боз дар ин маврид суҳбатро идома медиҳем. аввалан мехоҳам табрик кунам ҳамаи мухлисои дастаи Хуҷандро бо ин ғалаба. Дуюмин бозӣ ба фикри ман хеле хуб гузашт. То якум гол задани мо камтар бозӣ мумкин мушкилӣ дошт, лекин баъде ки гол задем бозӣ хеле он равиши гирифт ки чизе ки мо мехостем ва чизе ки мо аз бачаҳо талаб мекардем дар бозӣ иҷро кардан ва тонистем дар ин бозӣ ғалаба кунем. Сабабе ки бисёр хатогӣ буд, сабаб ба фикри ман майдон ҳозир камтар тирамо алаф баромаданаш камтар баҳс шудаги баъд он қадар тупа доштан дар замин осон нест. ва замин сабаб мумкин хатогӣ бисёр буд. ихе чунки такрор мекунам, он чизое ки мо талаб кардем бачаҳо иҷро кардан. ман ягон аз бачаҳо розӣ ҳастам, қаноатманд ҳастам аз бозии даста. бозии имрӯза 3-1 мо мағлуб шудем. акнун гуфтаниам ки мо бисёр бачаҳо мо бисёраш травма доштанд
بسیار بازیگرای نبود بسیار بچه‌های یوشوی ما سنجیدیم خاکون بازی وای بود هم او بازی روبرو بازی حاضر هم شده است که با 24م 27م بازی اتفاقی بازی میگن همین بازی خوب و خیلی من بچه‌های من حاضر یک باری کنید یک هفتهش تравма دارن خیلی کارت سرخ گرفته این بازی هم بچه‌های یوش بسیار بازی کردن برای همین گفتنیم که یا ما کمتر سوایو کردیم با حساب 3-1 مغلوب شدیم اکنون ممکن اکنون با تیاری دیگر بازی بود. خب نجمدین طالبوف سرمربی دسته روشن هم از اون اظهار نگرانی کرد که فوتبالبازان دسته روشن پره نبود و چند از بازیگران اساسی هم با سبب آسیب گرفتند در این بازی شرکت نکردند و اکنون او یادآور میشد که با بازی جوابی باید آماده شوند بازی جوابی در نیم نهایی جام تاجیکستان که روشن در میدان خود خوجند را قبول میکند در صورت بازی خوب نشون دادن روشن امکان دارد که یک بازی ارزنده نشون دهد چون این فوتبال است بله و البته برار میخواهیم با دسته روشن هم در بازی آینده خوجند ما رو در سال آینده در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی میکند خوجند رو ما باید چگونه ببینیم در سال آینده در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا من فکر دارم که راهبریت خوجند به یک خلاصه میآیند برای اینکه آنها در همین موسم در جام کنفدراسیون آسیا بازی کردند و کمبودی خود را دیدند. من فکر دارم که از پس از انجام چمپیونات ممکن که یگان خلاصه میکنند و در آسیا اما در جام کنفدراسیون آسیا تغییرات وارد کردند در نظام نما اگر من خطا نکنم آنها 3 جمع 1 بود در هم در یعنی در درخواستی وقتی که پیشنهاد میکنند و در هم پروتکل بازی و حاضر خطا نکنم آنها یعنی امکان دادند که در چمپیونات داخلی یعنی با کدام نظام که بازی میکنند چند نفری که آنها میتوانند در درخواست عمومی وارد کردن همین رو یعنی اجازه دادن تنها در میدان همون پرینسیپ رو میقپند یعنی 3 جمع 1 3 لیگانر مثال خارجی و یک لیگانر آسیایی همین رو وای میکنن اگر نظام نمای داخلی ما اگر 6 لیگانر اگر در درخواست ممکن باشد همین چیز رو آنها وارد کرده میتونن یعنی از همین استفاده برده میتونند برای اینکه ما شاهدی که در وقتی که در دسته استقلال در لیگ قهرمان‌های آسیا بازی میکرد لیگانرها آسیب برداشتند و دیگر نداشتند لیگانری که پرقوت آنها رو یعنی عوض کنند حاضر اجازه دادن مقصد وابسته از نظامنامه داخلی یعنی حاضر آنها میتونن که با 2 لیگانر علاوه‌ای بله برای اینکه در چمپیونات داخلی آنها در درخواست نامنویس میکنن به همین خاطر آنها در همین جام کنفدراسیون آسیا که در لیگ قهرمان‌های آسیا آنها میتونن همین بازیگرا را وارد کنند. خب تشکر زیاد و اکنون میگذاریم با بازی اخیر استقلال بعد از شکست دادن تیم دوشنبه با حساب کلان 8-0 در سفر دهمین عنوان چمپیونی خود را در لیگ عالی تاجیکستان به دست آورد. دسته همین حالا در تاریخ صاحب استقلالی کشور از همه تیم موفق ترین و سرجایزه ترین از روی به دست آوردن مدال های طلایی چمپیونات به حساب می رود و مبارکشون باشد فوتبالبازان دسته استقلال ستاد مربیان روبریت این دسته و نفرانی که با این دسته علاقمندی دارند. خب استقلال با این پیروزی با به دست آوردن عنوان چمپیونی رسما در سال آینده در بازی های گروهی لیگ چمپیون ها باز تاجیکستان را معرفی میکند. برور میخواهیم با دسته استقلال چون در سال نخست استقلال توانست همگان را به حیرت گذارد نه تنها مخلصان فوتبال تاجیک بلکه تمام آسیا را و امیدوار هستیم که سال آینده هم با یک گام بزرگ با بازی های گروهی پا می‌نهد. اما یکی از بازی های فکر میکنم آسان خود را با غلبه جنبست کرد استقلال مقابل تیم دوشنبه. در حقیقت در اینجا به یگان شبهه دسته استقلال برتری داشت برای اینکه آنها
خیلی یک دسته پرقوت هستند نسبت به دسته دوشنبه و دسته پس از همین مغلوبیت دسته دوشنبه لیگ اولی رو ترک کرد و خطا نمیکنه برای اینکه رسما برای اینکه دیگه اگر دو بازی باقی مونده رو اگر غلبه کنن آنها نمیتونن حالهای درکاری رو به دست بیارن. خب فرصت خیلی هم مناسب بود هم برای منوچهر جلیلوف و هم برای رستم سایروف در پایگاه نشانزن‌های چمپیونات مملکت و یکی پوکر و دیگر خطری کردن این رقابت 4 و 3 گلی زدند. خب اونها هم حالا صدرنشین هستند در نشانزن قطار نشانزن‌های چمپیونات دورهای آینده معلوم میکنند. به نظر شما کدام از این فوتبالبازان حالا فرصت دارند که بهترین نشانزن موسم امسال شوند و آیا در 26 بازی که موسم امسال میشن 3 مرحله چمپیونات شماره چنین گل ها زدن آیا کم نیست از جانب حملهگران؟ مثلا به نظر من خیلی کم است چون 3 مرحله چمپیونات مثلا شاید تو انجام 16 یا 17 گل به قید گرفته شود. دو دور در پیش است. بله با همون دو دور ممکن که اونها زنن باز 4 گلی دیگر 4 گلی نه اگر 4 گلی زند از 20 هم زیاد میشه ولی اونها باید 3-4 گل دیگه زنن لیکن این فوتبال است و اهمیت دید که هر دو صدرنشین نشانزن ها از یک تیم استقلال بله و اگر آنها از حالت های گلزنی فرصت های گلزنی که داشتن استفاده می بردن من فکر دارم که در همین بازی یکی از آنها معین میشد که در آینده کی یعنی نشانزن بهترین می شود برای اینکه حالت های گلزنی هر دو آنها بسیار داشتن برای اینکه استفاده بردن نتونستن. خب یک سوال دیگر همین است که در چمپیونات ترکیه آنان است که کدام فوتبالباز بهترین نشانزن شد او حتما بهترین بازیگری سال است. شما با همین چیز آنانا مثلا چند موسم همین خیلی بود سال 2014 یا 15 اگر خطا نکنم منوچهر جلیلوف بهترین نشانزن شد بهترین بازیگری سال رو هم گرفت. دلشاد وصیف هم همین گونه بود همین گونه شد ولی چند مدت تغییر آنانا نیست مثلا نه آنانا نیست ولی در بسیاری موارد همین گونه حالت دیده میشه برای اینکه نه فقط آنها نشانزن یعنی نشانزن بهترین بودن بلکه در دوام سال هم یعنی ممکن که بازی خوب نشون داده باشن. من فکر دارم که در عمود دورو دلشاد وصیف یکی از بازیگرای بهترین تاجیکستان به شمار میرفت و واید یعنی ارزنده بود در همون حالت همون سالی که او همین یعنی جایزه را گرفت در حقیقت ارزنده بود. منوچهر جلیلوف هم همچون و امسال من فکر دارم که در چمپیونات یعنی نویگری می شود برای اینکه در آخر سال ما فقط خبردار میشویم ما میتونیم که فقط نشانزن رو در اینجا ببینیم که کی میتونه نشانزن شده بازیگر بهترین رو بود متخصصان هستن اونها انتخاب میکنن. خب اکنون سر اون که دسته دوشنبه طبق خبرها میانی مخلصان فوتبال هم هست که اونها اکنون در دو بازی آینده اشتراک نمیکردن. البته این خبرهای غیر رسمی است ولی طبق نظامنامه لیگ ملی فوتبال تاجیکستان اونها وظیفه دارند نوبست از اون که از مسابقه رفتند باید بازی کنند. خب به هر صورت بازی آینده و بازی دور 27 یگان اهمیت ندارد برای تیم دوشنبه اونها رسما ترک کردند ولی طبق همون مقررات اونها باید در بازی ها اشتراک کنند. خب استقلال هم دو بازی دارد و شاید ویتالی لیفچنکو سرمربی دسته حیات جوانان خود را استفاده کند این هم از احتمال دور نیست پورانو کامل و استقلال ما میدونیم که بعد از انجام موسم امسال و همچنین اشتراک در جام تاجیکستان نسبت به دیگر دسته باید آمادگی خود را هم بر وقت شروع کند هم در لیگ قهرمان ها و هم مسابقه داخلی و این خاطر به احتمال زیاد بازیگران احتیاطی هم ممکن استفاده شوند در پایگاه نشانزن ها که موفق میشن معلوم نیست چون که اونجا باز الهام براتوف دلشاد بازاروف هم هستند با تفاوت یک گل حتما در این مورد گفتم میگذاریم. خب بیاد اکنون متوجه بشیم با بهترین های دوری 25 چمپیونات مملکت حیات رمزی دور که کیها قرار گرفتند ولی پیش از آن ما متوجه میشیم با اندیشه های سرمربیان دسته ها مربی دسته دوشنبه و سرمربی دسته استقلال. اولا میخواهم دسته استقلال رو با غلبه نوبتی با قهرمانی نوبتی تبریک بکنم. پس میگم که چون یک ماه رسو نبود که من در دسته نبودم با سبب‌های اویلوی من در دسته نبودم و کمی چیزی که خود شما دیدید از نبودن بازیگران هیئت اساسی امروز ما مجبور شدیم که در دسته قریب
7 нафар бозингароне ки дина дар бозии ҳайати дуюм бозӣ карда буданд онҳоро дар ин даста имрӯз ба бозӣ барорем. аз бозии онҳо чхеле ки медонед ҳамагӣ 4 рӯз ки ман аз муолиҷа омардам модари фарзандона як моҳе ки набудам камакак он чизое ки мо то ин вақта тайёр карда будем хоҳ бо ҳамон ҳайати нобуде ки 10 нафар ё 11 нафар ҳайати асосӣ аст бисёри онҳо имрӯз дар сатҳи нохуби физикӣ дар сатҳи нохуби техника тактикӣ монанд ҳаракат мекунем дар оянда боз бозиҳои хуб дар бозии оянда бози хуб нишон диҳем. Ну, спасибо большое за поздравления. Хочу поздравить всех болельщиков, своих футболистов уже поздравил с 10-м чемпионством. Вот, игра для нас была очень важна, поэтому настрой был соответствующий. И я рад, что мы победили с крупным счетом неудобного для нас соперника. А какие планы в будущем? Ну, чемпионат продолжается, нам надо на мажорной ноте завершить чемпионат, плюс очень хотелось бы выиграть кубок, вот, и налить шампанское и выпить с кубка шампанское. Спасибо. خب ادامه دارد برنامه 90 دقیقه دوستان ارجمند و همین حالا هم از دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان هم در حال با ما نوشتند که منوچهر جلیلوف 15 گل زده است و ما اشتباه هم کردیم یک گل زیادتر از رستم سایروف یعنی برتری منوچهر جلیلوف دیده می شود در پایگاه نشان زنها. خب میگذاریم اکنون با حیات رمزی دور 25 چمپیونات مملکت 11 نفر بهترین بازیگر دور از روی فرضیه شبکه ورزش انتخاب شدند با حیات رمزی. خب در دروازه قرار گرفت دروازه‌بان دسته فایزکند عظیمجان قرایف در خط دفاع از کنارها و همچنین مرکز قرار گرفتند. اینها حسین نورماتوف از سلافشان، محمد ناسکوف از خطلون، دورو برگاشوف از تیم فایزکند و فردوس عبدالسلیموف از تیم خوجند. خب در مرکز میدان قرار گرفتند دلیر یادگورف از خوجند، алишер ҷалилов аз истиқлол, муҳаммадали содиқов аз файзканд, абдухалӣ боронов ҳам аз файзканд футболбозе ки голи ғалаба овард зад. ба ҳар сурат мавқеи ӯ дар хати ҳамла аст, вале тибқи натиҷа ва тибқи он бозие ки кард ӯро дар мавқеи нимуҳофиза ҷой додем. дар хати ҳамла бошад ду нафар қарор гирифтанд. инҳо Илҳом Баротов аз Исталавшан ва Рустам Соиров аз тими Истиқлол. мураббии беҳтарини даври 25 Тоҳир Муъминов шуд ва албатта боз мураббиёне буданд ки ғалаба карданд, махсусан Маҳмадҷон Ҳабибуллев дар сафар Исхатаро шикаст дод, Виталий Левченко бо ҳисоби калон тавонист Душанберо мағлуб кард, Рустам Хоҷаев. хуб назари шумо роҷеъ ба ин довталабон? бозии заруриро бозии зарури яке аз дар бозии гӯем ки бозии ҳаёту мамот. бале ҳам хел гӯем хато намекунем. ҳамин бозиро яъне ба кадом на он қадар бозии хуб нишон дода бошам натиҷаро ба даст овард. дар ин ҷо вақте ки натиҷаро ба даст меоред дар ин ҷо фарқ надорад ки ту чӣ хел натиҷаро ба даст овардӣ. ман фикр дорам ки ба ҳамин хотир Тоҳирҷон Муъминов дар ҳамин мавқеъ ҳузур дорад ба хотире ки бозии даркориро яъне ба фоидаи худ ҳал кард. ба ҳамин хотир барон ки Рустам Хоҷаев ҳам ғалаба кард, Виталий Левченко ҳам онҳо дар майдони худ дастое ки на он қадар пурқувват буданд онҳо шикаст доданд ва ба ҳамин хотире ки Тоҳирҷон Муъминов дар ҷиҳат мавқеъи худро нигоҳ дошта истааст ба хотире ки бозие ки гуфтем ки бозии ҳамон ҳаёту мамот буд ҳамонро ба фоидаи худ ҳал кард. خب تشکر زیاد. بهترین بازیگر دوری 25 از روی فرضیه شبکه ورزش نصیبی حملهگری دسته استلافشان الهامجان براتوف گردید. فوتبالبازی که با 2 گلش 3 گل مهم استلافشان را تامین کرد و موفق هم شد. این باری اول نیست که الهام براتوف در موسم امسال از روی فرضیه شبکه ورزش بهترین بازیگر دور می شود. خب تا کدام اندازه الهام براتوف حالا дар ду бозии оянда метавонад ба тим кӯмак карда ва оё шонси ӯро дар пойгаи нишонзанҳо шумо чӣ гуна мебинед? ман фикр дорам ки ҳамае ки ҳамин нишонзанҳое ки ҳастанд то охири даври охира яъне мубориза мебаранд ва Илҳом Баротов яъне дар аввали мавсим на он қадар бозии хуб нишон дод ва дар бозии охирон яъне ба худ омад гӯем ки дастаи худро ҳозир ба пеш бурда истодааст
و در همین دو دوره اخیر معلوم می شود. باید لیدری کماندا دستا رو باید به پیش برد و در همین جا من فکر دارم که معلوم می شود. به نظر شما در بازی با ارتش اگر دفاعگران تیم مهمان یعنی مقابل این بازیگر در علاهیدگی بازی کنند اونگاه در اینجا مربی سلمانی من فکر دارم که یک تاکتیکی را که انتخاب میکند همه این رو بر نظر میگیرند. برای اینکه خیلی چقدر گویم بازی رو میآموزد، یعنی تحلیل میکند و برتری کمبودی استرافشان رو خوب میداند. یراق مخفی استرافشان رو شما در چی میبینید در همین بازی؟ مخلصان میدان خود و آنها مجبور میکنند که دست با پیش رود. آنها با فشار خود با مخلصی خود آنها مجبور میکنند که دسته استرافشان با پیش رود. من فکر دارم که در این دور ممکن که میدان خوب نباشد. خوب هم نباشد. من مسئله پر کردن میدان ممکن 80% پر شود. نه مثلا روز سه‌شنبه روز کاری است، شاید قسمی زیاد در کار هستند و نمیتوانند به ورزشگاه اومده. با این نگاه نکرده وقتی باید بیایم وقتی که بازی اخیران است وقتی بازی اخیران هم نه بازی حل کننده است من فکر دارم که اونها میبیان با بازی. خب و گویم که یک آوره یک تنتنه خوبی فوتبال اگر پخش مستقیما باشد با فکر مخلصان هم از همین بازی انتظارن که بازی با کدام نتیجه یعنی انجام می‌یابد و من می‌خواستم این فرصت استفاده برده با هر دوی تیم بر هر دوی تیم برور می‌خوام کدامی که ارزنده است غلبه کند. بله تشکر. ما هم با سخن‌های شما الهام میکنیم. برور می‌خوایم با استرافشان و کلوب مرکزی ورزش ارتش. خب با جدول مسابقه متوجه میشین بیننده‌های عزیز. ما گفتیم استقلال چمپیونی خود را به دست آورد با 61 امتیاز، نوبت از اون که دو بازی دیگر در پیش دارد. خوجند 51 امتیاز دارد، کلوب مرکزی ورزش ارتش 40 و استرافشان 38. در صورتی پیروزی یکی از این دسته ها الکی موقع خود را باز هم مستحکم‌تر میکند برای گرفتن زینه سوم. ختلون 33 امتیاز دارد و البته این دسته نسبت به استرافشان همین حالا با تفاوتی 5 امتیاز قفوتر است. روشن 29 امتیاز، اسخط 27، فایزکن 26، کوکتاش دوشنبه 23 و 18 امتیازی در تخانه جدول قرار گرفتند. خب بازی دوره 26 بار دیگر خاطررسان میکنیم که از پگاه شروع میشوند. بیاید متوجه میشیم با روی خط بازی ها. اینجا استرافشان با کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی میکند. به یگان شک و شبهه این بازی مرکزی دور است با اشتراک این دسته. روشن در میدانش کوکتاش را قبول میکنند. استقلال با فایزکن، ختلون با دوشنبه، خوجند با تیم اسخطه. بازی های جالب بودنی در تاریخ 23 و 24 نوامبر برپا می شوند. مخلصانی که می توانند این بازی ها را از نزدیک ببینند حتما می توانند به ورزشگاه آیند و بازی ها را از نزدیک پیگیر باشند. خب برنامه 90 دقیقه با انجام میرسانیم. از سبحان خود جمعوف کارشناس فوتبال ایساری سپاس میکنیم. حتما روز 25 نوامبر در این استودیو جمع می‌آییم و راجع به بازی های دوره 26 چمپیونات مملکت حرف خواهیم زد. دوستان ارجمند در همین جا پخش مستقیم برنامه 90 دقیقه با انجام میرسد. تا نشریه دیگر صحتمند و پیروز باشید.